Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klum. Namai kram ke zi ke chom zai kum chang na jang kai kana ma mai go Zeme News Ma Nsa headline rai langbe. Assam Meghalaya Arunachal ge tingkai guin chi zai tingri kan chi be ruin do dai gule ze ka chule. North East State ke kram ke zi ke ne chu ze na mai ria changbia pe bam ka cham ge Manipur Assam Nagaland zai ka cham be Meghalaya Arunachal Pradesh ke bam sang de ge tingri be bam lamui le zai fresh weather forecast mene pegai dai be tak ke Assam Meghalaya Arunachal ge ting za ruin do dai gule ze ka chule chirune magza aipo be state ku chum Assam Meghalaya Arunachal ge tingkai do guin chi ze gui gule ze ka chule zai kram ke zi ke chum ne chu za kram ke zi snan ria langma dai ne ting ruin chi tingkai gui zai ting ka chebe North East state ku chum ge Assam Meghalaya zai Arunachal ge bam gule ze sali zai NSF mene North East State ke Naga me bambe pe bam sang ne ge AFSPA ze luton rahange demand te dile a chebe ze anda mai ka kamai gi ge Arunachal Pradesh tirap ke Naga me rahang me nokpa wangpang banai ramwang wang sudu Indian Army mene panai ze warning pe mak zai panai public me leibe chikalu ze ka pe bizi ge ne zai pani ka te luwang be ze panai ze ka pe bizi ge ne NSF mene complete remove the range AFSPA ze demand te dile zai NSF Naga Student Federation mene sa ze ai ze civilian me ze kambai bikyang na hange ningai lu ze kada dau ka ze patau email ze ka chele chipo ze ge ne NSF Naga Student Federation mene North East State ke Naga me bambe area pe bam sang ne ge ai ze Armed Force Special Power Act AFSPA ze lutora hange demand te dile zai Manipur ke opposition congress banai Naga People Front NPF mene BJP Manipur में जे North East State के दायके के Armed Force Special Power Act लामे AFSPA जे complete lutora hange demand te dile zai inda mai gzing ke zihim reket kum chang na jang kai kana ba mai ge Center India Center mene ai je Armed Force Special Power Act Assam Manipur Nagaland ge ten cham harange declare te gai ko dile a cheles do ai je Armed Force Special Power Act AFSPA je lutora hanga complete lutora hanga pegai male zai NPF State General Secretary hunrei kui kasung ka chebe pene sa je ai je AFSPA Armed Force Special Power Act lutora baje pe bam gerin luto mag je ka gane North East State kene completely lutora hanga ania lunei ko le je ka chele zai India government mene sam chibe peke gai gadai be Nagaland state ke AFSPA je ke surkhang ge district skui ge extend te gai gadai de le je ka chele ai ge Armed Force Special Power Act AFSPA je luto magrabe district Nagaland ge Dimapur Newland Chumoki Dima Moon zai Kipre Noklak Phik Pirin zai Jun Hiboto district ke luto makule je ka chele zai ai je ke suruk extend kai sigai kadai dele zai ai je kram ke je ket kumchang na jang kai kana ne chu je chit ke je himre ria AFSPA Armed Force Special Power Act je luto mak je ting tie lui je extend ke suruk hange te gai kadai dele India government mene zai iron mak je India government mene Arunachal Pradesh ke do district chumge Armed Force Special Power Act luto rap je extend te gai je lamile tirap district changlang zai Longding district Aipobet district chumge Arunachal Pradesh ke Armed Force Special Power Act AFSPA je luto mag je ke suruk ria extend te gai kadai dile zai Tripura ga National Liberation Front Tripura go National Liberation Front me mina hang chumme jail gene pakti dile je ka chele zai aipo me bodu tibe je zimna je tuibe zai Zimna ze te chab gu case ke na ai me bo du ze bangko le je ka chele ka na Tripura National Liberation mina hang chum me bo jail ge ne pakti de le je ka chele Цель. Смена.
Внимание на командире! Вверх! Движение! Граната! Ai gana na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangnui na pegai nking gai baby zigna to delei Kangia je share like comment jai subscribe to galo hai mana ja klum delei